Ushonile wena wekunene kupnaku plus finyelela khona sikubingelele sikwamukela itindzabeni leSiswati lesithetfula bukhoma la SABC se Auckland Park eJozi. There is also the phenomenon now that has emerged lately of dual membership. Iqembu le-IFP kufanele licaphele ngebulunga lobubili lobuyimfihlo bemalunga ayo ngaphambi kwenkomfa yekhetha buholi. As of today, 23 businesses licenses have been issued. Tingamashumi lamabili nakuthathu futhi iphaza lisetfole timbepha tekusebenta eGruleni eMpumalanga ngeGauteng. The issues of communities around the border area, which are very important in terms of moving forward to allow the transportation of the various goods. Indvuna yetebudlelwane nemave emhlaba netekubambisana Ronald Lamula ithi leli litawuchubeka nekuhlola simo setepolitiki kule Mozambique. Iqembu le-IFP kufanele licaphele ngebulunga lobubili lobuyimfihlo bemalunga ayo ngaphambi kwenkomfa yekhetha buholi lokhu kuvetwe ngumhlati wetepolitiki iSandile Swana. Lokhu kutanje ngoba liqembu le-IFP lebe kufanele libambe inkomfa yalo yekhetha buholi kulenyanga lisengakamemeteli ukuthi ibanjwa nini lenkomfa. Lena Oktoba inkomfa yeqala solo kwendlula emhlabeni mengameli ngomsunguli lenhlangano inkosi Mangosuthu Buthelezi. Swana uthithe lelicembu kufanele lento licwaningo lolubande emagaleni alo ukuqinisekisa ukuthi lenkomfa ihamba ngenhleleko. There is also the phenomenon now that has emerged lately of dual membership, where a person can be a member of one party and another one, and then campaign in the office of another party, but actually support another party. Swana ungetanga ukuthi munyendi umsebenzele kufanele wendiwe etinhlakeni letiphansi lenhlangano uqinisekisa kuphumela kwalenhlangano kakhulukazi ukuthola kusekelwa kwaZulu-Natal. The coming of Nkosini Hlabisa has started to lift the IFP upwards, and obviously the type of work that I believe needs to be done now in the current political terrain is branch by branch, voting district by voting district, where you secure your interest at close quarters, because that is where these newcomers are actually infiltrating and taking supporters away. Luphiko lwentsha le-ANC esigodini Ihlanzeni eMpumalanga lishuqile emahhovisi amasipala wembombela ngetikhalo tekufuna imisebenzi. Lenhlangano keyisolalo masipala ngekwehluleka kuqasha ngalokuphelele tisebenzi lesetisebente umnyaka ngetinkondleka. Luphiko lwentsha le-ANC lugcwele titalati embombela lubhikishela amathuba emisebenzi. Bakhala ngekusitikhala temisebenzi etingemakhulu amabili tetisebenzi letitayilekile taphuma kulo masipala emkhathini kolonyaka solo ativalwa kazi insha beyifake ticelo ngebunyindi. The President Cyril Ramaphosa was here a few days ago, has indicated that Mpumalanga as a province has a high level of unemployment rate. So we are here to ensure that we also respond to the crisis of unemployment. Masipala wembombela uthi kutawuqala kusebenza lo mnyaka lotako kuletikhala. The 200 odd people that we want to employ would not even scratch the surface. In fact, we've just come out of a technical likhutla where we realize that more and more people need to be employed, so that we also cut down on issues of overtime. Sihlalo ANC Youth League eHlanzeni Qabanga Maluleka uthi batawukhulumisana nemikhakha yangasese kuthi sungule mathuba emisebenzi kulesifundza. The fight of unemployment must also be directed to the private sector. So there are plans that we'll announce soon as far as we reopen from January on the plans that we've decided to take rolling out to all the private sector. Lenhlangano iniketelo masipala emalanga lasikhombisa kuthi uphendvule kuletinsolo. Tingamashumi lamabili nakuthathu tiphaza lesetitfole timbepha tekusebenta eGruleni eMpumalanga ngeGauteng kukhishwe timbepha tekubhalisa leti tinkulungwane letingemashumi lamabili nesihlanu kutsi tisite kubhalisa kantsi ke kudzima tekube nginyalo titinkulungwane letilishumi letibuyile letinemniningwane yetiphaza. Umphathiswa wetimali nekutfutfukiswa kwemnotfo eGauteng Lebogang Mayile ukhulume ngekwengedwa kwesikhatsi sekubhalisa lesitawuphela kulomnyaka lotako ngenyanga yeNdlovana.
kuleli viki uhulumende wengete isikhathi sekubhalisa tiphaza kulandzela tikhalo tebaneyibato eGauteng sekubhaliswe leti tinkulungwane etingamashumi lolu hlelo lihlose kusita abositolo siyanzinza ukuthi babhalise emabhizinisi abo. The number of applications received has increased, leading to corresponding increase in the number of returned applications, which now stands at 2,677. Banyenti banikati betiphaza labasafole kuyobhalisa kepha bange-23 labasatfole timvume. As of today, 23 businesses licenses have been issued. Approval of land use applications have also been expedited, with 93 of these applications approved in the city of Johannesburg alone. In the same municipality, 617 certificates of acceptance have been issued. Umphathisa Mayile unxusa bonke banikati betiphaza ukuthi basebenzise leli thuba kubhalisa emabhizinisi abo. This extension should not be seen as a time for relaxation, but as an opportunity to ensure that all necessary compliance is done. Kufaka sicelo sekubhalisa ngiso sinyathelo sekuqala kanti litiko selikhiphe netisebenti tetempilo letawuhlola yonke imininingwane ngaphambi kokuthi kukhishwe timbepha. Sebangentulu kwemashumi lasithupha abantu lesebashonile emgwaqweni yaseMpumalanga Kapa labasemagunyeni basukumise lihlelo lwetekuphepha kulendzawo kanti lamuhla khona kubukwe kakhulu umgwaqo i-N6 lodvude neKomani. Sigameko lesishaqisa ligogo sendeke kulempela sondvo lengcile lapho ke kushayisene i-SUV netekisi kwaphangala labantu labalishumi. Uyachubeka nekukhula umthamo wetimoto kulesifundza. Kushayela badzakiwe nekungalandzelwa kwemthetho wemgwaqo kusifakile kakhulu sandle etingotini. Labasemagunyeni bafunge bagomela ukuthi batalutfota lolumandi bephula imithetho. Lixesha lokuba wonke umuntu adibane nefamily yakhe emveni kwenyanga ezili11 abantu besemisebenzini beyophanda. So into abazanazo baziphathela abantwana. Makuyofikwa ke emakhaya kukhuselekile. Ndiyavuya ke nabantu abalapha abaqhubi benqwelo ingakumbi kwi-taxi industry babonakala bengabantu abawuthobela kakhulu umthetho. Bashayeli netivakashi bayakubeketelela lokuphazamiseka lokubangwa ngulenqubo. Abanye drivers baxabe badrive safety ukuze baphephise impilo zabantu. Kuyabakhathata labasemagunyeni kwanza kwebugebengu. Sibenazo ke i-successes esibanazo apho sibabambe khona abantu over 13,000 njengoba sentshilo. I-firearms about 338 esesizithathile esibelieve into yoba bezizawubulala abantu ezo-firearms. So amaphulo ethu aza nempumelelo nje. Imikhankaso yetekuphepha itawuchubeka kulamaholide akhisimusi. Bangetulu kwemakhulu lasihlanu bantu labashona emigwaqweni yakuleli solo kwaqala emaholide akhisimusi kwabosha abashayeli labangemakhulu layimfica baboshelwa ukushayela badzakiwe. Litiko letekutfutsa likhiphe tibalo takamuva ngalesikhathi kukhulunywa ngekuphepha emigwaqweni kulamaholide akhisimusi eToes River eNtshonalanga Kapa. Lo mbiko uphinze wabukisisa umkhankaso wemaholide akhisimusi emigwaqweni kanye netinhlelo tekunciphisa linani letingoti nekushona kwebantu emigwaqweni. It is unfortunate to report to you today that despite all of the work that we have been doing, there has been an increase in accidents and also an increase in fatalities. A 3% increase in serious accidents with a total of 426 crashes that involve fatalities since the 1st of December. Kuletinye nasibuye titolo. Takamoti tasemzinto tisashacekile kulandzeka kushona kwendvodza levume kubulala intfombi yayo etinkundleni tekuchumana. Asikwemukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati nawe ucedza kungena ukhetse kahle kusekhona hlala nathi. Mbukeli uyexwayisa ke ukuthi lo mbiko uyahedla kulabavelako. Takamoti tasemzinto tisashacekile kulandzela kushona kwendvodza levume kubulala intfombi yayo etinkundleni tekuchumana. Sitrumbu sakhe sitfolakele silenga esihlahleni emalangeni emzinto odvute nalapho ke emaphoyisa athole khona sitrumbu salentfombi yakhe leneminyaka lengemashumi 25 sinemanceba ekugwazwa. Umndeni walomsikati uthi Sibusiso Lawrence Ntaka bekangakhulumisana nemndeni kunekuthi abulale umfanabo.
Usashacekile umndeni kanye netihlobo tentombatane leneminyaka lenge-25 lebulewe isingani sayo. Sidrumbu sanontobeko Cele sitholakele emgwaqweni sinemanceba lamaningi egwazwa emzinto eKZN nakucala leli viki. Kulandzela lesehlakalo emaphoyisa aqinisekise ukuthi sidrumbu sendvodza likukholelwa ukuthi isingani saCele sitholakele silenge esihlahleni. Bakaceleke bathi le ndvodza yayikhokha emalobolo kulomndeni. Qala kwethu kuyibona sayibona kwivideo masiyibona kwivideo kwangathi mina kakhulukazi ngathi ngiyayibuka ngathi ngiyaphupha ngathi ngisebuthongweni kana angiphuphi kuyinto eyenzeke ngempela ngendlela ingane engangiyibona seyilele lapha endaweni yesigameko. Sajabula itholumendo sabotha ayitholumendo vele noma waye washona incane ayimazi unini sabotha ayisitholumendo ke sithole umuntu ozoyigada kahle. Aphendula tinsolo letivele kule video lesabalele tinkundleni tekuchumana leyendiwe ngumsolo wamalume wanontobeko Sibongiseni Cele uticithile wathi le ndvodza yayimhlukubeta kunontobeko. Untobe mengane ehleze ihlayele ekhaya. Lento ukuthi uthi ingane akuyona yalokhuzana akuyona yakhe ushiphutha vele lapho uyindoda nje vele eyivaka shuthi mina ngasho kanjalo uyivaka. Emaphoyisa KZN athi ayachubeka neliphenyo. It is for us to find out what happened, what led to the murder. Indvuna yetebudlelwane nemave emhlaba netekubambisana Ronald Lamola ithi leli litawuchubeka nekuhlola simo setepolitiki kule Mozambique. Lamola bekahola emanxusa akuleli kuyohlangana nemanxusa ele Mozambique emalelane eMpumalanga. Lelive ke lingumakhelwane wakuleli libukene netinkinga tetepolitiki tangelikhetfo lonyanga yembala. Umhlangano wekuta nemhlahlandlela emkhatsini wemadlela ndzawonye eNingizimu Afrika neMozambique. Le Mozambique libukene nengcinambe yetepolitiki kulandzela lukhetfo lamhla timfica ngenyanga yembala. Kugcilwe kakhulu esimemetelweni selukhetfo semkhandlu wetemtsetfosisekelo lekulindeleke ukuthi simenyetelwe. Issues of security, stability, and also the issues of communities around the border area, which are very important in terms of moving forward to allow the transportation of the various goods. As Mozambique, we assured our counterparts that we are now waiting for the results. I mean, the final result will be announced by the Constitutional Council. Laba semagunyeni bakhathatekile ngalokuphazamiseka kweliheke lelibombo lelihlanganisa leli nele Mozambique. Lemamba is a very important transport corridor for us and in fact has become the most important land port in the country, overtaking Beitbridge and also Groblerspoort Post. The impact has been negative. By now we're counting about $54 million that of losses. Leli heke lelibombo lingcenye lechumanisa umnotfo welidolobha lelikhulu Maputo nemnotfo wakuleli. Liphindze libe sengabeni yetekuthengiselana nekutinda kulamave omabili. Emalunga eCPF esigodini lesikhulu sasehlanzeni eMpumalanga ashucele emahhovisi elitiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi kuyethula incwadi yetimfuno akhala ngekuthi awakafakwa etikhundleni tema-crime prevention wardens. Bavikela imango balwisana nebugebengu kanzi baphindze babe phansi kucishwa kanzi ke lokhu kuyabakhuba njengoba sebakwate bagane lunwabunje amange baniketwe nelithuba lekucala uma kucashwa ema-crime prevention wardens lapho kucashwe langamakhulu lasiphohlongo khona. Singma CPF sine problem ukuthi sisebenza kabuhlungu ngaphandle. Besibuke ukuthi njengoba sima volunteer uma kuvela mathuba emisebenzi baducala ngathi siya volunteer ngoba lento sayithanda. Nyalo nako kuvela tinto ukuthi dingazivikela nathi singalimali njengoba emasoyi kugwazwe umuntu wafa umntwana ebantu washona lalabanye labayithubo ojike esibhedlela kude namunye kulama official loyile kulela khaya kube nesandla semfanele esikhona because ithine sima forum ma CPF members sicabanga ukuthi asika thathelwa serious and lento lebayendile akusi justice le right kithi because ngithi lesi ground in 24/7. Litiko lithi lithole ticelo leti 150,000 kanti tikhala beti 1,200 lekumele tigcwaliswe. Sisebenzise icriteria lethi
si recruiter ama-crime prevention wardens la ne at least grade 10 or and above babe eminyaka le phakathi kwa 18 na 50 years lokunye lokhona ukuthi kumele kube abantu labanganama criminal records lokunye lokhona ukuthi sitawukhulumisa iCPF yasehlanzeni mangabe babuya kule CPF yasehlanzeni labantu silale dikhalo tabo. Uma lamawada asececeshiwe atawufaka eteshini temaphoyisa letingemashumi layimfica talesifunza. Kulinzeleke tinkulungwane tetivakashi esikhumulweni setindiza i-OR Tambo kulamaholide. I-Airports Company of South Africa ithi ulungele lomthamo wetivakashi ngemva kokuthi kube nekubambeleleka lokube khona ekuqaleni kwalenyanga. I-AXA ne-Border Management Authority bebabambe umhlangano nebetindzaba i-OR Tambo kuti bate uqinisekisa kuma ngemumo kwabo. Lokukhuluma nebetindzaba kuta ngemva kokuthi kube netingcinamba kulesikhumulo setindiza ngenxa yemishini yekwetha emafutha etindiza. Ngekusho kwe-Airports Company of South Africa kulinzeleke abantu ababalwa ku-20,000 bakuleli nalaba ngu-10,000 labavela kulamanye emave lokulinzeleke ukuthi batheleke kule mpelasonto. Under those circumstances, it's really important that we work together. The passengers do their bit, the airports and the multiple of stakeholders at the airports will manage the situation well. I-AXA ibeke eceleni imali engu-21.7 billion amarandi kude uthuthukisa takhiwo ncane lesikhumulo setindiza lokufaka ekhathi nalokulungisa imishini yamafutha etindiza. About 21.7 billion that has been allocated to AXA, and it comes with that gazette from January 2024. Starting from 1st of April 2024, the implementation of 21.7 billion. But that amount comes in tranches every year for a 5-year period, during which we can confirm 70% of that amount has been allocated for refurbishment and rehabilitation projects, such as this jet line. Kusenjalo i-Border Management Authority iqinisekisile ukuthi yengede imishini kude ukuthi ilwisana nezingcinamba letingahle tibambelele kuphuma nekungena kwetindiza. Now what we have done additionally is to also bring additional systems on the ground, wherein we have brought around 14 of the new systems that were brought here at OR Tambo, and out of those 14, 4 are already installed at arrival and they are busy functional as we speak. I-AXA ne-MPA batophelele ekutheni tinto tihambe ngekweluhlelo kushelele nje kungena nekuphuma kwetivakashi. Ngena sibuka timakethe tetimali sithola ukuthi irandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kucala phaketha lamuhla siphinze sihlangane kusasa kanzi-ke sikhona simo selitulu nanto zakhe ngemva kwetitolo ungakhohlwa ukubukela tesiXhosa nakuba na insimbi yesikhombisa. International ngirandzaba talo kanjalo ngetelashonal nginaso simo selitulu masibuka isithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kwamahle kakhulu mathuba emvula mawubukela ingcenye esifundza impumalanga njengoba lapho kuyekela 80% ohlelekela esifundeni kwaZulu Natal kanzi ke alahleli lapha ku 30% ikakhulu kati kuletinye ke tifundza kanzi ke naselangeni lakusasa asesikhona lawo mathuba emvula lapha kuyekela 60% mawubukela esifundeni kwaZulu Natal impumalanga ukubukela esifundeni eGauteng nangaleke Limpopo kanzi ke elikhombisa ke kuvula mawehla ke uyifundeni letselgwini nelive ngoba lo muhle ikakhulu kati eNtshonalanga kanzi ke isixoxo sezivela buka South African Weather Service ukhombisa kuba nemvula ke lematima mawubuka ingcenye esifundza kwaZulu Natal ukubukele ke la esifundeni ke impumalanga nengcenye esifundza ke la eGauteng ngoba lo muhle kanzi ke naselangeni lakusasa ikhombisa kuba khona lemvula lematima kanzi ke leyo phindze lithume kakhulu khona ke ngaleke esifundeni ikakhulu kati kwaZulu Natal kanzi ke mawubuka ke ikakhulu kati eNtshonalanga Kapa ngahle ke ucubuka umlilo ngendlela ke ukushisa ngakhona kanzi ke usesekhona nalomoya lokhombisa ke kuvunga utangola lo muhle masibuka ke mazinga kushisa kusemenjani ikakhulu kati elangeni lakusasa esifundza ke eGauteng ahleli lapha kuye ke la 24 lapha ePretoria 23 lapha eBroncos Spruit nalapha eSprings sihlelo ku 24 njengoba likhombisa
kufuthumala kuleti ndzawo sifundza impumala nobe ke iLimpopo mawukwenza lifana na umusina likhombisa ke kushisa njengoba li-33 29 ePharabulo alifuthumele kanti ke nangala Mokopane kuPhulukwane lapha kuye ke la 23 nakhona likhombisa ke kuphola ngolo lomuhle kanti ke sifundza impumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lifuthumele lipholile ke eMbombela njengoba lapha ku 23 nangale Mashishini 21 eCarolina 20 lapha eMelo eMkhondo hleli lapha ku 24 kanti ke KwaZulu Natal ngolo lomuhle indzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke la kufuthumala lihleli lapha kuye ke la 26 kuyashisa Lady Smith kanti ke mawuhleli Pietermaritzburg lapha ku 29 lifuthumele 28 lapha ke ePort Shepstone ngolo lomuhle kanti ke indzawo lefana nabo nobe ke sifundza Eastern Cape indzawo lefana nabo Grafi lapha ku 35 kuyashisa kuleto indzawo leto ukhuphukela kubonquba njengoba lapha kuye ke la 36 33 eMalitswayi 34 eKomane mawukwenza lefana uMakhanda lapha kuye ke la 28 ngolo lomuhle kanti ke sifundza iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 30 likhombisa ke kushisa nangalabo Glen Williams njengoba lihleli ku 34 eBefoot West lapha ku 35 mubukwenza lefana nabo George likhombisa ke kuphola nangale kuboMusil Bill njengoba lapha kuye ke la 23 kanti ke sifundza iNorthern Cape indzawo lefana nabo Uppington kuyashisa kuBukuruman 32 35 eKimberley mabukede ana khona lihleli ku 35 29 lapha ke eSutherland kanti ke sifundza iFree State indzawo lefana nabo Bothaville likhombisa ke kushisa njengoba lihleli lapha ku 30 kanti ke 29 eVelcom 33 lapha eFirosmith mabuharetsdam nakhona liyashisa ngolo lomuhle 24 lapha eFrankfurt njengoba likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke sifundza iNorthwest ngolo lomuhle mabuya boTosdal likhombisa ke la kuphola kanti ke boSoizarena ke kuyashisa mabuya nangale kuFreiburg kana njalo kana kumele kuboTosca ngolo lomuhle lapha ku 34 angisho kusingaka kuphathela kona busuku abube ngilobuhle